kenapa istri perlu diajak jalan-jalan? Sebab semakin jauh kita bawa istri jalan-jalan, semakin lancar dan rezekinya semakin luas. Cari sop. Iki karena membahagiakan istri suatu kewajiban suami. Semakin kau membawa pergi suami jauh, semakin luas rezekimu wing. Dolan di mana sande? Njaluk nang. Boleh. Njaluk nang Boleh ndi? laur. Njaluk nang ndi? Simpang 2. Tak walah. Wah, Terus njaluke ku maksudnya nyandi ngono lho. rada adoh lah. Dolan dino-dino dadi. Kaya to. Rasa aja kaya to ning ndi? Pontianak. Kendel opo? Ngono nyewa total 75.000 ora turu. Kon ning Ketapang. Ya, Ya. sande. Orang yang luar negeri pisan. Ayo. Yo. Nah. Aduh Gila men. iki ngomong iki doaku. Oh. Wes